O nee, sis. Is jy seker? Want ek wil nie weer 'n Rebecca brandfias kry nie. Goeiedag mense en welkom by Boslippies. Vandag kyk ons na members van parlement. Daar sit die Honorable Pumela. Sy is 'n adamant SAFF supporter. Johannes, skakel aan die staaltaal sodat ons kan hoor wat hulle te sê het. Honorable member. Johannes, het jy die sensortjie gefiks? Skakel net die donderse ding af. Bosbriefie, Pumela sê jy? Ons vra om verskoning. Johannes se armpie sukkel om die papiertjies oop te skeer, want die braaivleis is op. Daar sê Johannes. I usually take steps to avoid elevators. Wat de donder. Johannes, gooi die grap in die asblik. Dis Engels. Honorable Speaker. Honorable Also Speaker. marks 40 years Honorable since the Speaker. landmark June 16 student Honorable uprising Speaker. in Soweto. Honorable Speaker. Honorable Speaker. Honorable Speaker. We welcome Honorable Speaker. photographer who shot the famous Honorable Speaker. photograph